Owakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Silondoloza usiko sakha ikusasa. Kuyinjabulo lentokozo ukuhlangana kuhlelo lwenu Asakhaneni ku-station senu Salus FM 93.8. Uhlelo lukhuthaza ubudlelwano obuhle njengozulu uze sakhe imizi lesizwe ngothando. Ngemva kokuthola imphumela ngemva kwenguquko yemitshato, sibone kufanele futhi ukuthi size silubambe futhi udaba lolu lwemitshato. Siyabonga balaleli abathandekayo ngembono yenu ehlukeneyo. Okhulumayo ngowenu uSisi Oxy uMadawo uMavodloza. Bangani bami, siyabingelelana sobo kulobihlelo okhulumayo nge-Efina Dube. Siyahlangana njalo salibonani balaleli, okhulumayo uNonhlanhla Khumbo owena limthandayo. Iminendle balaleli lilophumuzile mona. imbono yenu balaleli iveze ukuthi okuhle ikuzikhethela lo oza kuthatha, lo oza kuhlala laye impilo yakho yonke. Omunye umlaleli uthi yena, yebo kudala babekhethelwa, kodwa ke ekukhetheni khona lapho wawuthola ukuthi unkazana lo njengoba wayehanjiswa ngale lapho khethele khona esiyaba ngumama wesibili ngenxa yokuthi lwana omunye bengatholi abantwana. Kwakusenza lwana umama angabi lesizotha, akhangeleke njengomama nje olande ukuzokwenza abantwana kuphela kodwa phakathi lapha kungela thando. Omunye umlaleli wasesithi yena, yebo lanxa abantu babekhethelwa kudala, uthena wakhethelwa 19 years, kodwa lawa esiyakhona bamkhethela ubaba owayengela munye umama. Uthe kuqaleni umthando lwalungekho, wayesesaba ukuthi kanti manje uzahlangana njani lana umuntu angayisuye omkhethileyo emkhethelwe ngabadala. Kodwa uthi ngokuya kwesikhathi uthando lwagcina solukhona, bathola abantwana abathathu. Kodwa noma kunjalo abakhe abantwana ubafundisa ukuthi ukuzikhethela yikho okuhle. Sisinono, njengoba ke namhla sesizikhethela, siyazikhethela namhla abantu bethu bayazikhethela, kungani amadivosi emaningi kangaka? Ngiyabonga Sis Oxy. Sesile freedom of choice, ama-divorce asesanda. Nxa sisathanda laphana, I think kukhona esingakutshelananiyo. Kulamaqiniso esiwafihlelanayo. And futhi lanxa sesithathene, sesithole ukuthi kayisikho lokhu ebesikukhangelele khona lokhu. Khona lokhu kuyayenza ukuthi abantu behlukane, ngoba kukhona abangakutshelananga ngabe bengena edabeni lakuloli. Sithola ukuthi njalo abantu bakhathesi abasabekezele ukuthi whether imali ikhona whether kayikho, abasakwanisi ukubana babekezele. Lenhlonipho kayisekho emakhaya lapha. So konke khonokho sokwanda ukuthi divorce ibe khona kakhulu, kungabi lothando emulini. Kungayisikho ukubana obaba kakho, ekhona khona lapho available endlini. Uyatholanisa futhi ukuthi uvele kakhumananga lemuli yakhe umuntu lo, ephila ekhonapha ekhaya. Uvele ngumntwana muntu olokhu esaphila isidala esokuthi wayithi nxa ethutsha, nxa singakhuluma thina sikhula, ubaba wayethi nxa ethutsha lithotshobale ligcwale yonke indawo, angalithola lihleka uze selihleka mina. So yikho ama-divorce esesanda. Kunzima kunjalo kudala babebekezela, kodwa khathesi konke lokhu ngeke bakubekezelele abantwana bakhathesi, ngoba bona sebefuna into vele nxa besiyangena emtshadweni, so ngani kumele kube lokubhenefitha okukhona.
angakuthola ukuthi akula benefit ayitholayo lapha vele ngangeka kuhlaleli lokho. So ama-divorce asesanda ngokungatshelani iqiniso, ngokungena sikhangelele ukuthi zathola i-benefit. Ngiyabonga. Siyabonga. Kambe umtshado nxa ngingena emtshadweni kufanele ukuthi ngingenele ukuthi ngiyathola i-benefit yini na? Kumbe lapha silande ukuthi sisekwakha umuzi, sisekwakha ubudlelwane, sisiphume. Okunye okubangela ukuthi ama-divorce ebe manengi kangaka kuyini? Ngoba phela singakhangela iphepha lethu i-The Herald mhla ka-19 January libike ukuthi eHigh Court laphana barekhode isibalo esiphezulu kakhulu, but 27% isibalo sirekhodwe kumnyaka onalo esiphuma kiwo 2025. Ama-divorces they are so high, aphezulu ngendlela enye emangalisa, ngendlela futhi esabisayo. Esinye isizathu sama-divorce kambe singaba yini sisiphuma? Ngiyabonga sisasi. Ama-divorce esanda ngendlela ephezulu. Okubangela kakhulu ukuthi i-divorce. Sike saxoxa ngale emuva sathi khona umntwana oyintombazana wayezalwa akhule ekhulela ukuthi ayephiwa ijaha. Khathesi umntwana oyintombazana sekhula efunde laye afike kuzinga lakhe afuna ukubagila. Kusuka kube ukuthi mhlawumbe lapha ekhaya laye kasamncengi lo muntu otshadelayo ngoba usuka la esefundile esekwanisa ukuthi azenzele. Okunye yikuthi la sitshela namaqiniso njengoba etshilo. Siba lezinye zezinto esizifihlayo. Sifihlelane sibili kukumbokotho kube semsamo ubususiyandena ukhangelela ukuthi khona uye emtshadweni wakho la uzaba lentokozo kodwa uyeba lesimanga usuhlangana lokunye okungasoze kuhambe kahle, mhlawumbe sekulokugula thile obekumele ukuthi ngawubhwaze ungakangeni emtshadweni. Ngibona ngezinye zezinto ezenza ukuthi kube lama-divorce. Siyabonga laphana. Kambe khona vele kuyadingakala yini na ukuthi nxa sizangena emtshadweni sigcine sesixoxisene laphana, untshele nje ubungiwe bakho bonke? Siyabonga sisi-Oxy. Kuqakathekile ukubana nxa sizangena emtshadweni sikhulumisane, sivumelane ezintweni ezimbalwa esizawuhlangana lazo phakathi komtshado wethu. Nxa singakhangela ekuthini abantwana kulezi insuku bayakhonjiswa khathesi ahle avume umtshado wangikhona yilwana futhi ongamenyezelwayo uhle utshaye u-invite abantu bamngenise endlini kutshade. Umntwana angafundanga umuntu, angafundiswanga lutho ngabazali. Khona lokho kuyasidonsela ama-divorce. Umuntu kumele lifundane, liyazane ukuthi vele yena umhlobo bani womuntu. Umuntu lo angazonda vele wenza njani. Nxa esezondile sibile sesithi sesokukatshana lapha sokuvuka into. Umuntu lo wenza njani? Ubusufika esigabeni sokuthi umuntu lo ngabamba imali yena vele wenza njani? Ngazi sahambisana laphana izinto kumele sizifunde zona lezo ukuthi ube mazo umuntu ngoba kulapho ukuthi angabamba imali. Lina vele sokuhle kusiba izindlela ezimbili. Yena seqhuma sisiyala. Kanti ekuzondeni futhi kulapho kukhupha khona i-character yomuntu. Ngiyabonga. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Sesiphendukile njalo balaleli bethu abahle. Asilokho sidingida indaba yama-divorce. Ukuthi kanti abamanengi kangaka ama-divorce, isibalo sama-divorce sakhwela kangaka. Imbangela kuyini? Why ama-divorces siba manengi
ngalolu hlobo ngensuku zanamhla sesipho. Ngiyabonga. Mina ngibona ngani ama-surprises aba maningi kakhulu. Ama-surprises aba maningi kakhulu. Sithi sisahleli ubone umama wonkaMithutshu kakhulunywa. Mina ngazi lutho ukuthi uyabuya. Kusasa ubone usisi waMithutshu. So sihlezi kulama surprise nje, surprise into ezenzakalayo nje. Aziqedakali. Kusuka omunye adimwe ukuthi hawu bathi nithethe imuli yonke yini. Omunye usuka adinwe ungakuvakavatshelana asali ukuthi abantu bevakatshe kodwa abavakatshe ngendlela eyiyo. Singake ukuthi sihlezi sazikholisela thina sagijimisana sibone thutshu umamazala. Angithi asalutho umamazala besivakatshele ezindlini zethu sis Effie. Siyabonga sis Oxy. Mina ngisafuna ngani ngiba mehluko mbijana ekuthini ama-divorce okubangela ukuthi aqhubeke senzakala. Ngengathinta indaba yokuthi umuntu umfundo ukuthi angabamba imali uka mhlobo banomo. Sesikunanzelele esikhathini esiningi ukuthi kuyaphila ukuthi abantu bechadile. Umama wake wasebenza before. Khathesi kasasebenza uhleli phansi. Ubaba ayivola imali. But angamenzeli lutho umama. Umama afe ngenhliziyo efisa ukuthi ngawe uyathola lokho akabone komakhelwane baya shopa bendawonye. Yithi umama uyabehlezi ekhaya abone ngikuthukela selibuyile. Nginothi nakalayi indlela yokuthi abise imali ekhaya. Umama akasesifa lenhliziyo to the point ukuthi acele umkakhe ukuthi yenzela nje alright abantu abakho mina ungishiye phandle. Ukuthi ngithi imali ayisafika ekhaya ngendlela akasayithola umama. Bese ngifika futhi esigabeni sokuthi kuba lo munye lapha kulaba ababili abathandanayo okhupha imfihlo zemuli. Kulezinto ezokuthi angeke ngiyezikoxela umakhelwane sis Oxynthize ukutshela ukuthi umngami unje. Ngingavela ngiyeze imistake yokukuxoxela mina. Kuyasichiya sidivorceile. Ama secret ebedroom khona lese mbuya sengiwaxoxela abantu. Sivavule kulapha njela abantu ukuthi kuminjani. Suke lapho omunye usuka abese phatheke ukuthini uvele kangikakathekisi yikho phongo ngikota nje lobanga. Njalo futhi abantu abasabekezeli ngenxa ukuthi khona lokhu ukuthi umuntu sekwanisha ukuthi azenzelelayo. Ubona sekungcono nje ukuthi uthi ngiphume kikho niyezenzela ngale mina. Nga imali yakhe engasafundayo mina ngiyakwanisha niyezisebenzela. Nisupport futhi labantu aba yena sengimchiye phandle. But sinanzilele ukuthi umtchado wona yini. Umtchado uNkulunkulu ukhangele wawuzimazisa kangaka ukuthi uyinto eqhakathekileyo. Asiyonto ungena kiyo ubusuphuma futhi masinyane. Hayi. Yinto emwele. Umtchado ungwele ukuthi ivini umbheda unalwana osebedroom lapha kumele uzilwe kusebenziswa ngendlela engasiyo ezisicina zisichiye kuma divorce. Kwesinye isikhathi ngabe uzavumeleka ukuthi umuntu ngithe mina ngangisithi umbheda kumele uhlonitshwe. Ngisho ukuthi mina obaba kuvile kuyaphila ukuthi bayaba lezinto ezincane. Khathi azovuthando ngikhuluma ngeke ngithalo. Okay. Ngasikhuluma ngokuthi thina imfihlo zangikhaya kazikhutshwa zisiyatshelwa omakhelwane. Uzakhuluma wena usithi uyanyenyeza kumbe usithi udinge advice. Kanti usuye wawela phezulu kwesitha. Lingaphohle ukuthi impethu ingena ngenxeba. Uyathi sezwile khona lokho seyathola indlela enhle yokuthi azobona ukuthi lento ikhulumayo iliqiniso unganani.
afuna ukuthi azibonele ngawakhe amehlo sibili ukuthi wena inkinga lo ikhuluma lapha yiyo sibili kahle kahle. Bese siphinda futhi sikunanzelela ukuthi khona lokho kugcina umtshado wethu usengozini ukuthi iloba ngubani lona uyasuka la eqoqela ubani. So bese bebuya ngokuningi bezwe umtshado uyahlonitshwa. Umbheda unalwana awulalwa kungabulala lamankazana wonke ohlangane la Yesu siyalala la khona phana embhedeni. Umtshado ungcwele uyahlonitshwa. Umtshado ungcwele uyahlonitshwa. Sisinono. Yeah. Badivosa bebizana baby, bebizana darling, bekhisana good night. Kodwa ekuthola futhi bedivosa. So kuzwisa usizi ukuthi kade bayibefeka kade ngokubizana baby darling. Sasa bezavuka besayinile sibona sebedivosa. Futhi okuzwisa ubuhlungu nxa bedivosa kabasasimuzi kabasayeza ama-invitation yokuthi buya nini sengidivosa njengendlela besinosa emtshadweni. So imtshado yakhathesi izwisa ubuhlungu kabasawuqakathekisa ubungcwele bakhona. Khathi wena uvele unjani ungumtshado kuyinto engcwele. Okunye engamngezelela futhi khonakho okubangela i-divorce kulomunye othi yena wayilo umkakhe. Ehlala umkakhe umuntu ole-hatred ehlale ezondile vele ukuthi nxa efika ubefika bekhulumisana vele lokuvuma kwangikhona itshonile baba uthi ehlale ekhathazekile kakhulu. Konke khona lokhu kuyabangela i-divorce. Uthi waze wathola umuntu amcomfortayo. Uyazi amcomfortayo omzwisisayo ngendaba yokuthi elibini lapho kulenzondo esezi ikhona. Uthi wamcomforta waze wamcomfortisa kwaze kwafika ezingeni eliphezulu. Uthi waqalisa ukuhleka waba kwazi ukuthi la uyakwazi ukuhleka umuntu akambuza akamtshela ukuthi hey na uSmayila umuhle nxa usenza lokho uyangichaza. So be careful emakhaya lapho kakube lothando. Ubaba kamthande umkakhe, umama azehlise. Sinanzelele ukuthi umtshado yinto engcwele kakhulu. Singadlali ngento engcwele. Into engcwenisileyo vele kayidingi ukuthi kube lento ezingahambi kahle. Ngoba lokhu mokuyinto okufaka eqaleni kwathiwa kungcwele. So be careful ngendlela eliphila ngayo ukuze si-avoid ukwehlukana lokhu ukuthi abantu kabathandane bazwisisane futhi bangabi lento abazifihlalena nayo. Sibe free kukho konke esikwenzayo. Ngiyabonga. Sisanatha amanzi sibe free kukho konke esikwenzayo. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Sesiphendukile njalo balaleli kuhlanza lethu lesithathu. Phezu kokuyidingada esikunanzelelayo lesikubonayo ukuthi umtshado uvele busempini bakithi. Umtshado usempini yikho lapho uSathane alwa khona kakhulu lezimuli ngoba phela kungaba kuhle lapha ekhaya. Anti la ngaso kukuhle lapha ekhaya kuyakhuleka wenziwa yonke into. uSathane abesiswela into. Manje uSathane ungena kakhulu emitshadweni. Sisinono. Ngiyabonga ithuba. Ya uSathane kafuni ukubonana lemtshado. Ngoba laphana sithe into engcwelisiwe. So uSathane vele yena ule opposite mind ngento ezingcwele. Mina engakukhuthaza kakhulu la nxa uSathane esempini ngoba sisempini and sithi futhi love is a journey edinga abantu abazakuba mnene komunye. Liyakwazi ukuthi ukuzekisa kawudingi ukuthi uzube lama degree, udinga ukuthi kube umuwe wena muntu ozinanzelelayo ukuthi nginqunu ngidinga ukubana ngincediswe ngempilo. Uzehlise komunye kungakhangelekanga ukuthi ngumama
kumbe ubaba, awulalutho kumbe ulolutho. Emtshadweni ngakudingakali konke lokhu. Kudingakala abantu abamnene abaza kuzwisisana. So asiwakhenini umtshado wethu ngokuhloniphana langokuzehlisa langokubekezela ngazo zonke izikhathi ngoba siphakathi kwempi engeke thina siyikwanise nxa sisodwa. Kodwa lapho kudingakala khona ubana sihlale sisemthandazweni ngazo zonke izikhathi. Ungananzelela imuli ezikhulekayo ziyadivosa lazo ngenxa kaSathane. Kodwa kunjalo kunzima kasihlaleni emthandazweni ukuze sinqobe uSathane. Kube lothando ngazo zonke izikhathi. Abantu bahloniphane. Isizwe sakheke ngenhlonipho. Amakhaya ethu abe ngamakhaya afudumeleyo. Lanxa kukuhle lanxa kukubi sithandane. Lanxa sesilabantwana kodwa nibe ngilokhe ngihlonipha umkami ngizehlisa ngakuye angibone ngiyona lana ndlela owangibona ngiyiyo khona. Okunye futhi uzazothiwa wena usangazi. Ayisikho lokho esikukhuthazayo. Kodwa namuhla sithi khazela kuze kube sekupheleni uJesu aze abuye asithathe siye ekhaya sonke silokhe sithandana. Asingawukhethini umuzi yethu singabe izithutha. Umfazi owesula kuthiwa uyawuchitha umuzi wakhe. Thina sifuna abafazi abahlakaniphileyo abamayo edwaleni elinguJesu besakha imizi yabo, besakha isizwe lesi sabo sesingabantwana phela. So asinanzeleni uJesu ubana uluthando ngoba uyasithanda. Ngiyabonga. Siyabonga. Sisiphumo. Ngiyabonga ithuba umhalano. Sokuphikisene kumbe sokubeka ingxabano phakathi kwabathandana ababili. Okudingakalayo esingakwenza yikuthi ake sikhokhele umona. Ingxabano isikhule kanga sithuleni nje okwesikhatshanyana. Sidinge indlela enhle yokuthi sibuyele endabeni yethu sikhulumisane. Kudingeka ukuthi ababili abathatheneyo hlalani phansi likhulumisane lixoxisane. Ngikuphambanise khona, ngifisa ukuthi kwenzakale, ngifisa ukuthi singaqhubeka ngakho. Kunjalo kudinga futhi ukuthi khona sizekise omunye komunye. Bakithi emtshadweni vele awuzange kwathiwa ukuthi khona kuzahlala kugeleza ukhako kuphela the olive oil. Uzaba nama ups and down. Ungazwisisani. Asibubambenini ngendlela enhle, sifunda ukuxolelana, sifunda ukuxolisana. Bakithi ibali lithi sorry liqhatheke kumangalisayo. Ungabona lihlele emtshadweni ungasekho othi sorry komunye. Hayi akulalapho siyagwa. Kodwa ngikuguguzela ngathi sisehlukana nguye nale isigaba senalesi ukuthi asifundeni ukuxolisana, sifundeni ukuzehlisa lokuzithoba lokukhulumisana kuqhakathekile. Uqhakathekile kakhulu. Ngiyabonga. Ukuzithoba lokuzehlisa kuqhakathekile kakhulu. Ukuthatha nje isitokhu sempilo yakho. Omunye umlaleli uthi yena waze kwafika esigabeni sokuthi lo mkakhe sebesehlukana. Sokufika esigabeni sokuthi abasazwani la abe sesithi kumkami, "Ngami, nxa uJesu engabuya namuhla, kambe kuyini okungadilika kimi la?" Angithi wayezama ukuthi umtshado wabo ume. Umkakhe ke uyamtshela ukuthi okungadilika kuwe lapha ngumlomo ukhuluma kakhulu nkosikazi wami. So ezinye izinto esizenzayo thina yizo ezidiliza imtshado yethu. Sis Effie. Siyabonga sis Oxy. Mina ngingakuthiwa yikuthi njengabomama, njengabobaba sisemtshadweni sidinga ukuthi sihlale emthandazweni. Siyabonga sis Oxy. Okukhona ukuthi emtshadweni zona lezi zinto siyabe sizenza siqashile
singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usikhangele. Sikwenzeni sisazi ukubana okuhle ukuthi singadlali umacatshelana. Kumele sitshelane iqiniso. Sitshelane lalapho sisilela khona ukwenzela ukuthi umuntu angayithulise phakathi ukuthi wena ulohlupho, maybe kwenzeni izikwelede ulohlupho ngathembakalini entweni ezimane, ngoba izinto ezincane zona lezi yizo ezidiliza umtshado. Konke sesingakwenza ngomthandazo langokuzehlisa. Ngiyabonga. Siyabonga konke emtshadweni asikwenzeni ngokuthembana langokutshelana amaqiniso. Emtshadweni akungabi lento okuthiwa iyafisa, akungabi lento engeyakho wedwa. Omunye wakho akangathathwa ngesurprise. Izaga 24 uvesi 3-4 ithi yona umuzi uyakhiwa ngokuhlakanipha, uqiniswe ngokuqedisisa langolwazi. Izindlu zawo zigcwaliswa ngezinto ezinengi ezinhle ezibiza imali enengi. Umuzi wakhiwa ngokuqedisisa langokuhlakanipha. Asihlanganeni njalo uhlelo lwenu Asakhaneni ngo-2 emini ngamasonto onke. uSolus FM 93.8. Ama-comment enu liwathumele lapha kuWhatsApp 078 195 1747 078 195 1747. Lisale kahle balaleli, kodwa abangani bami bazathi ukulivalelisa. Lisale kahle balaleli, hlangane beliza. Salama buhle balaleli. Siyabonga balaleli ngesikhathi senu esihle esiphelaso. Bye. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.